Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai baro ibdang sobha syakimat Khubor mentakajan mit. Kenya phashwa syakimat Khubor naga Jylla. Kinoilam jongko All Vehicles Rental Association of Meghalaya hakar pundro truk Jylliew arajar arpusan. Keladawai ke Sorkar Jylla banwengno ke circular belapin menadangsyan kebakhang jing IY yakikani. Ke National People's Party Nongstoin Block limbaga Drug Abuse and Illicit Trafficking Committee kumshibenta ke jing rakhe yak International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking kelapin long yak jing alang banai jing pensyai ba bat yak ke program ke barsri lenter lapin kutno hakar pundro truk Jylliew arajar arpusan ha Bishops Hall Nongstoin. Sembut medirang ba ka Jylla uba kemi ikatanat kampo yeng uba preston tensong ula batha Khubor sinshar jangka West Jylliew Hills District ban pentikna beriban buram ya ke status quo hagajaka balami ke jinga kenat naga jingthong tenrai dieng daga karbi anglong autonomous council uba preston uloong bayakan nika kam ladap banyak penbet hadin bu deputy commissioner bat superintendent of police klatuklar mardor ya ke jingja halapangam. Aru kita kat jong ke sengking atiar agency belasyak ken bian kilawan pendemno Jylla de hakmat superintendent of police jong ke East and West Khasi Hills District. Ya kini ki aru ki samla belatip kerteng kumu di barrios jerwa ublalai pu ars nem kerta beruri dor lingdo nonglat ublalai post nem kerta kilakam bekelasyak elam bakla hu Samuel waklang pak sentiu ublasyak twet haki pulet. Kalau ke kes bala register Shillong Sada Police Station, kabiadai bagajing Pyrthei bom IED hajan ke Shillong Syndicate Bus Stand benet penyesok bagi HNLC. Ringkat lang bat ke Pyrthei berok kuwe ke Federation of Khasi Jayantia and Garu People haka pundro truk Jylliew arajar arpusan klarakhi yake International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking haka jingalang ke balong ha District Library Auditorium mentong Hakabok Presiden KFKJGP uba dan di kongsit ulalong kebukongsan. Presiden Jangga Jylliew Tourism and Environment Society uba SK Lato uliatho uba ke society shen kanselit panyekendo you Chief Executive Member Jangga Jylliew Hills Autonomous District Council uba Khubor Shiwat ban kerpat jika council bakan shimti hak berpenyat jika tamasa Discover Jylliew hadirin baka society kelapen pau bakam la syu bendang beteng ya kan dikakam namar kejing hiran sebab palat kejing yok pisa ban penlong ya kata masa. Office District Social Welfare Office Southwest Khasi Hills District rengkat kejing trelang bat ke Office Deputy Commissioner ke Southwest Khasi Hills District haka pundro truk Jylliew arajar arpusan klaraki ya ke International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking arajar arpusan. Hello kapang pedeng, the evidence is clear, invest in prevention, break the cycle. Ke Jylliew Joint Action Committee on Border Issue hakar punyo truk Jylliew arajar arpusan keladawai ke Sorkar Jylla ban penak pahara daki pulit ke Special Force 10 kenang ban ai jingada bat ban pentikna ika jing shingan jengki pat khasi penar ki besyang basa haka shnong lapangam nakada ko jing syak pendik haki jai bendro karbi baraki pulit ke Jylla Asam. Hadirin berkelami ke jingga kenat hapedeng ki khasi penar ki besa haka shnong lapangap Meghalaya baik kejap bendro karbi ki besa haka Jylla Asam haka arpusan truk Jylliew arajar arpusan kahanyo truk Border Dispute Redressal Forum hapuk ke jingalam jung chairman uba Chanme Sungo bru spokesperson uba Thomas Pesa kila IT da ke jingtho syu mintrang ba ke Jylla konrat ki sangma ban pentip baminta ki pulit Asam Klashna Sendan daga ketemsa haulum Cerngat ubaka Asam Klatung dakitan raidin. UMLA juga mau pelang konstituensi ba Matthew Beyond Star Korba hakar penyo truk Jylliew arajar arpusan. Ulai lami kedongkit kam shnong ban pensngau syu sembut midirang ba ubakmi ikatanat PWD ban pa ni kesurok kebabaha keban penyoso ikashnong mau mawar sopho lat nongrim bat kham tam ikashnong mau pansnar kabla pensurtok hadu kata-kata ya kelet kawan janggipat ba namar kajing seni syabab palat kesurok. Mentapat tanya pai Shiki Khubor nagari. Keseng Kongres kelepen pau kajing persya kelor karai jang ke Election Commission of India
ban penlong ika special intensive revision na kabenta ban penrung kerteng ikinong tap vote shua ka jing penlong yaki election haga Jylla Bihar menta usnam arajar alpusan. Ke Kongres Kelaong baka negara jang ke commission kelongkom ke jing temu kemudian AA Shelenda. Kadba ke Jylla Bihar kadang penkre yaki election syakayin dor ba tauan ke ban salong shen Kerajaan Janata Dal kelap pelat ke jing raya lap election ban put troy yu nong elam jong keliang persya hak ying dor ba tauan utaja Shwi Yadav kumukon jong ke Jylla Bihar. Menteri ke Sarkar Pedeng ubakmi ikatan eksternal US Jai Shankar hak sengi thok dieng ulakin tha ting ya ke seng Kongres kebam shim 8 Mac buat hadin ke jing dap san postnam bakala penjari yaki emergency dak peniapno yaki riti senjar jong kari. Hakwe ke jing ja ko penkendit lot ya baro. Kinolek jinglet ki bisyong da karel ke bami na New Delhi, Belnet Shah Bhubaneswar Duronto, kila syak luti hakirunar ki bamlak bani thok dur khmat anda poi hajan gaya Bihar hak pormen step hak sengi thok di. Ki pulit ke Kolkata kila kem ki langut ki samla puli shinrang ki bedon keti Belnet Bejat ki samla puli hapok ke Pelau Jawa College puli an. Kira samla bat ki arngut ki nong lek kam baman ki dei bepuli hasar Kolkata Law College New Campus kat ba uwe pat ubedon ketilang udi usamla puli barin. Ka Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority kelap lipat ba yaki jing shalan Yusuf Manir napatan kot Punjab Shah Doha kebedan Hagri Qatar. Dang mentaka tayo sa 0.1 metrik ton usop Manir lasyaran Shah Doha napatan kot. Ki pulet ke ba pahara klau hak sengi thok dieng graduate yo try jong koi ke masi hak be day bat ke jingyap jong koi ke klaken thei bat ki sangut ki khon khla hamil Mahadeshwara Hills Wildlife Sanctuary kebedan Chanara Janagar District jong ke Jylla Karnataka. Kini ki khon khla bat ke kemi kilayap nakada jing ba me ke dok masi bladap the dakada YB. Mentapat tingnya phashi ki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Kathong man kintiyo ya ke jing penlut syaki bor shipai jang North Atlantic Treaty Organization kanam kata ya ke jing shngan jong kiri Russia long frame minister jong kiri Russia usar Jylla hak sengi pale. Kini ke jing kentho jong usar Jylla kolong hadin ba kiri belong ke dekat jong NATO klarai ban penhe ya ke jing mang pisa syaki bor shipai dasan person haswa jong snam arajar lai pesan. Menteri Ketenat Yadari Jong Keri Belarus, Lieutenant General Victor Krenin, Lepen Pau Bagari India, kedai bekong santam hagajinga day bat kakayi kepateng, hagajinga kendu bat Menteri Ketenat Yadari Jong Keri India, Rajnath Singh, hagajinga lang jong ke SCO Defence Ministers Meeting, kablalong haga sorba Guangdong Jong Keri China hagasni pane. Hadin kajing up kmi lenti ke pasal Puwaisnam, astronaut nakri India, Ushubhanshu Shukla hagasngi pale khaddo yawai lalak bandrung syak International Space Station bat banlong nong India beningkong benpoi syak orbiting lab. Hendrengut ki beriu kilayap nakada ko jing Jylliew ke bajur bha Horongjiang County kebedan Southwest China Jogagye Swat Province. Naduk kasngi baar kini kathan kala syak tak bha ka jing Jylliew kan bagi pat ba kimpat juyoi hakisan post nam blaletna. Kari South Korea bat ke North Atlantic Treaty Organization kilaya menjur banyak trelang nak benta ki kam Yadari laong ka Presidential Office hagasngi pale. Kajing aji menjur jong kari South Korea banyak trelang bat ke NATO kelong hadin belakut kajing alang kablalong hapdeng National Security Advisor Wee Sung Yak baru Secretary General ke NATO Umar Roti. Menteri ke Sarkar Pedeng ubakmi ya Ketenat External Affairs US Jai Shankar unselit banyashim benta hagajing alang jong ke kuat Foreign Ministers ke bansalong ha Washington hagateo bansawan Shua ban pelong ya kajing alang hari India ha unusnem na pintip ukurwa na State Department jong ke United States. Tigitu lagi Khubor hakimat mentagajan miet kublai.